Bekade kuyinjabulo yodwa kubo ke bafundi labafunda esikoleni esiphakeme sase Michael silapha kaManzini. Ngesikhathi ke bagubha lona ke lisuku leSiswati. Kanti kulona msebenzi labafundi bebekade ke batshengisa sona ke Siswati. Nemihambo ke yaso ke Siswati. Lo fakhathi wona ke umthimba kuteka nako ke kutheka. Kanti labachamuka khona ke etiko letemfundo kuso ke Siswati. Bathi ke bayajabula kakhulu ngokubona ukuthi lesikole sase Michael sibamba lona msebenzi. Kuthe ke batawukhumbutana nabo ke bantwana ngaso ke Siswati. Ngifakotho lenkulu ukuthi lokho labakwendako nje akusiyo umdlalo kepha babuke lolu hlelo lolufundiswako kakhulu esikoleni. Uma ubuka leti hloko letentiwako la sesibonile imvunulo, sibonile umcwasho, sabona netinkondlo. Bona uyabona ukuthi sekukhona lokungahambi kahle ikakhulu nabakhuluma nje divumelwano deyalahleka nekukhuluma nabakhuluma ngetimvunulo bakhuluma ukuthi bayatigcoka kepha ke ngoba sisenaso isikhathi sidawukhuluma sidawetama kulungisa lapha nalapha. Tishela nhloko waso isikole sase Michael uvetile ukuthi lolu lusuku lelumcoka kakhulu kubo ke bangemaswati futhi bangabotishela nabo ke bafundi ngoba lilanga lapho khona bakhona khumbutana ngaso ke sintfu sabo ngani ngoba nabo ke bangemaswati noma basetikolweni. Kithi sisikole sase Michael leli lilanga lekutikhumbuta buvu bethu kutikhumbuta ukuthi sibobani sikutikhumbuta ukuthi sivelaphi ngiloko nje lelingako ukuthi bantwana bethu siye sibonele ukuthi ezikusachubeka Siswati siyalahleka kancane kepha namhla sithe nje asesibuye sesikhumbutane ngeSiswati sethu nangebuve bethu. Bafundi nabo ke batibongele kakhulu kuso ke isikole ngokubona ke kufanele ukuthi babambe lelo lusuku ke leSiswati ngani ngoba nabo bathi abafuni kulahlekela ke Siswati ke sakubo. Ethi Nsabeni emsakato iChannel eMaswati ngingeri Carlos ngikaManzini.